Anya laki din! Anay ko, nagsakit at talaga, nagutot, anay. Anya tinasakit ken karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisinan ti sakak, anay. Agan ano aya day tasakam. Agrayumak sa bakit? Nagsakit at talaga. Jackson ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag kalaklakayan. Rayo malaang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay anya nga rod taramidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabit lang tayo nakgumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Paggatangak nga rod iti medicine mau, no saan nga ije parmasya? Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adayamot magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga raw. Awan! Adda ko naklangarudain. Uray may salaabo ti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kaya't mumetlagayam ti aginom iti arak. Isu nga rod ti medicine kuno agsakitak, Nora bakit? Isu nga yung kagumatangan iti medicine ka. Ay manja! Ay, sige na, Nora bakit? Ita lang, ba't nga ginumak iti arak? Italaing mit niya ginumak iti arak. Ulbound! Inaldaw ka nga ginom iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya! Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medicine ka. Kat kumustan tirik nam ramaun. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnirsaim. Kas kalaag ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kay si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Agrup-rupa kaya kuton. Saan kitdain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbagay. Pukawen na dagiti sakit. Tukak! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang? Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mangtedak iti igatang yaw iti agas yaw tatang. Ay, sige man nga rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakal. Anya tenggedan asasawin nyo. Adda ayamat agas at tenggedan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Eh, itid mo langan kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ka. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak kau. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel anak kau. Inal daw nga agsakit ni tatang mau. Ngam no pa inumam iti arak. Agsardang di sakit na. So, sa inya lagit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayakan ka iti tengedan. Wen nanang,
Tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balay may. Ha! Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi Karabaon, tila nagis-isbabaon. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartekan. Sa bali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agungat manen. Yan nilakit din ni bakit. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya amidis sinasasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw, Ramon. Mabagbagtit kan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Na. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok, bakit? Anay. Anya. Ay, agkupit ti barokong konora, bakit? Ay, nagrigat ti umagas. Ay, taray ka laangan iti pagagasan. Ay, saan? Hindi na kita rin di pagagasan, bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron taramid ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya. Day lapad ti katangam nga agas ka, bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapo yu, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Na. Kasladan nakabara iti barukong ko Kanakan mayang. Anya? Kasladan nagbukal iti barukong ko nagtilmo na kanakan. Ni, ay sus, amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak mo't ano, nakatilmo na kititulang. Anya nga ro ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kaslan na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danumaan tap numabasa ta namagaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Ay, anya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Awan. Ada ko naklangarudan mayang. Anya nga rod a klase ti danom dayta, Uncle. Arak. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Ha? Medicine nyo ti arak? Huwan kanakan. Pangasim tay kanak iti paggatang ko iti medicine kao. I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaon. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla nalaos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Daytoy matipagragsakak. No di mo isardang tinalabas a panagbarbartag mao. Dualaang alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam. Ijay kampusan taw. Anya? Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. Anya kumangay? Ibagadan to anatay ka. Gapo iti arak. Anya? Ha? Mamartek met nga main iso anatay kun kunantaw dagiti tattao kun ka. Ha? Ha? Nalakay at matay Ramon. Malaglagip na kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan. Malipatan da kanton. Anya? Kabuteng danton dal alyam. Day di Ramon abartek kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta.
adi ka makaigna si Karamaun. Anyat sapsapulam dito'y paraangan. Awan, ti sapsapulak, Nora. Apay ngarod apo managna ka dito'y sango ti balay, ah. At daur urayak. Asinaw ti urayam. Aday tan ni Paribogs. Mapan kamin bakay. Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pateng iti karayan. Ay sinalbag ka. Adda ayamot pateng ijay karayan. Bagay. Himanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak kaw. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Makaamomot na iti biyag na nukasta. Jakmat ngarod maanawa nga agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan mag? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ko, nagsakit. Anya tinasakit ken Karamaun. Nagsakit ti tiyan ko, bakit? Anay. Kunkunam lang data. Maturog kakit dain. Saan man, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Naidumdum ti sakit na. Ay dinakman rabakan iti kastaramaun. Makain-inom ka manen a iti arak. Agpaiso ti bagbagak, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manen ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana Nora, bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamati ka ko baka, Jack, bakit? Jak mamatay Ramon. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak bakit? Sana kagpampamban. Ay jak mamatay. Anay, ipan na ko di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka Ramon. Ay, pangasim Nora, bakit? Tulungan na ko na. Sakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa paya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga agsakit ti tiyan mo. Ha? Ay sos, agsarsarwa ka mo tan Ramon. Ha? Ay sos, ay ala, urayon nak dito balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray dakan ije pagagasaan. Agyaman nak, taintaray nak dito yung ospital, Nora, bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe Agnakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabas, apanagin inom mo iti ara. Wen bakit? Agbalbaliw akon. Nakaamiris akon. Nasaya at mo no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayon na kajay arak. Agasam, medicine kunam ijay arak. Bakit? Agpaimbag kan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga akon. Kat sa naktun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliesen.
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.